Nirmala kenyam kanasin content barosh me bajeling biya kamal ka Nuer online TV channel en rojadan banyoga yekel gwasame roj mi shala ne re wicha ka South Sudan ka juba POC3 needed content ka camp POC3 chala keni te karame shabar re kem ka nedi sure te jal ka mach shikala no sure shika ben ka war mishika beno shikan bakan ga tabadak PM ala 8 PM ka cam 3 ala point 3 kana gwaza mishiga beno shikan ramajik te gwaz ka charging station gwadan la mobile charge katin wa shu karama shu kana ber jode ka shwara mo shwaja nang dol wal gwadan dana shiga jen kan surety kana surety ten dre kam kan winimi kana beka maj bekan ga dwanyal banakulo pot yo bekan kwak dial bekan ga shunang akane la kana beka wer chikan jal ga shangdar la kana beka wer gwad dan yina toj bekan maj bekan ga shu dwaina bana yu podon gwad bekan kwak dial bekan ga lonang re kem ka namo mitwo kan tama ka push ke la push la UN protection site and dan ante ne de kontila South Sudanese tegatin ka push 3 chawra mo chaja kweno cha kum chaja la lerko de ni de ga nang tinen en kem ko dong de ne to de ga kep wane ti ka civilian chi ga de ne kon jel ga mech ga ne de jel ka mech ala civilian ke civili ti mo sha de ne duno tiken ka mech re kem ka la kan buga war buga nad ben dwan mai ka bukan kwak bukan nganang sha kwardan la en kep point 3 ki pojen diodian Elijah on cha jogono na me tok puje me lero da me shala do tok ajene iti la kan buga war bukan mej bukan ga dwan mai bukan ga dwan nyal ka kore binachu pot be kwangna bukan ga shuna ajene na me mutong ni siang re kem ka poetry na me lero ren tama re wecha ka South Sudan ka poetry ndana tero fiji tikitin ramme chigana bero shala do shanang dul wal ka chi point shala do chi gwa ki bar matot chawra mo chaja kwene ken na me again and on at work ashan munu ka tumaini peace initiative gor jeno be nywa yekel kata dan na chawra me chailat keje tumaini peace initiative mal dan lat kere wi kana Nairobi again an gor be nywa yekel gwas me ko shi kum so dan ti jenywak kanedi ala kontin gor ka liengde ma gor jeno bi rajam be lieng bode jogono gwaya shirmela kona lanu won wude shala paganda mum Shanadin content lat kamal ke tumaini peace initiative jagala rode yen duode yen ladagwa ka juga kuma South Sudan ko de kan mandanan de nanang niam re tumaini peace initiative de kan mat kaje ko shirme ngay ne ka gwasidan me chamal me cha tan karun ke ron kin dang rol badak take tanat chete tin ka kan bonati ajene shirkata dana chalat mal karun kin dar rol badak dungu don jende lan mal tam dar gwalong ko eneme milet ko eneme mi bin nong ni ne kore malka ko de ta danan tirik tiga jere wi ka so Sudan de ka tok gor je gwano de ne dial tin kon tin tre kuma ka so Sudan de kan te kamal ke de kan mal de kan anok en wuri shala pagan movement jen ramkel ka so Sudan opposition movement alliance kan kan bonto ko kien kan it content re malkan mo la tumaini peace initiative ko tega boni sha gagrar che mangai kone sha wena me dera gwalungu no de na de te kamat pagana mu jenena jene ta danan to South Sudan ga jen tam South Sudan jene daga shi woni jen goyka ko baje wo re jengni tam gore mat gore sharne ne dial ka kuje mo jene jogne dial ko de kan mandana lat ke tumaini peace initiative de kan te kamal ke de kan te nok de ko de jalalet chit men nok ne ye ajenta dana shelat keje shelar ne ajena tumaini peace initiative ke malat kare wich ka Nairobi lama lat ka gwada mi kam bondial ajene ejen hope kel karwade ajeni tumaini peace initiative is the only hope for lasting peace in South Sudan ajene ejen men jok ko ajen men gor kene je lo telm do dien mo tumaini peace initiative we fail tel mishala mare kuma kaka South Sudan ti raj mo chaje kwen ajen me ajen ngap kene dialan tam ko michi tumaini peace initiative micha kana onyam South Sudan ti bungur goa ajene name ajela hopen jokki jela ngadan jokko misha malmen ben kambon diala kone sha chare wi ka Nairobi
kume men kep Kenya men right William Ruto ajene kan ideality mo kana no be malbet tin lo binara mat ke la jene jen do badan be malbe chu waka je re wika so Sudan ajene dungno mu te chi kwara kondi re wika ka Sudan chi kesal be ke mi yadit kan Dr. Yek Machate Indurgon. Mu te chi kana gorno be malam ba ko gwadana lat je ke tin kontin kwa demand abon ke men gor ken ode la letti ke bona kono te gwadum gor ken responsibility ke long de kam ka dundo look kuma so Sudan jene dane kumal ko de yarme kuna la wo and tuman peace initiative bajelat ka ron ken daro jendang ro diech ka jen pai kel me chit mi kana to gane pan ka sianga bakel ka pai kel ron ken daro jendang ro de diech chikala ron tema mala mo ja tin ku kana goro ne pagana mumo kon chane goro ne me be yiga mal ne de kon dial support ke de kon chonga je kel to rajo mo je kweni no ne me agenda na goro no de nyo je kel ka kwit man peace initiative en lat ke re we ka Nairobi ka kwi South Sudan man dian gwasame bana right ka kwi oil ka kwi petroleum andan chalep re which kanile bale ka shanga badda ka pai kel ron kin dar jan dangra wi de dich balle birun name mi sham no kan tame long ko South Sudan chagu jeno en lep oil ka petroleum andan tere ka paloch wajen be economic be jago ba magwa ko ne to wanti ku long wan me be civil servant baga jago baga pay ki baga mo ka yo tin kep kan ke walib de amno ka long ko South Sudan ke yo ko nagje ne diala content tere ka South Sudan en lep petroleum ka ki liya da nana tere which ka paloch shala do teme en liet ta lada shaje to kan teme duno ka blada mendit be yiga shanka badda ka paikel ron kina daro wide jandang ro wan she potkang shaje lada ne ke petroleum minister potkang ramadan and ke petroleum la potkang she raja mo shaje latin wala nyogo no en liya da dan tere ka panal ke geta panal state ajene baje tugurun ke shanga badda ka paike ron kin daro jandang ro wide DH sharai mo chaje kwen gwad mi charai tin che gwar ka social media de ka jan ba shaje lat bone ka media nan ko kenan kontre wi ka South Sudan ne me mi changa ne diala no atuge irun ka shanga badda ka pai ke ron ki daro jandang ru DH ba liye da nan tere wi ka paloch ka block 3 and 7 block 3 kan baro ba je to kami kam ka jarar ka ba je wo ba je ko ne me tada na chalat ke je wa emat kuma South Sudan ken kuma Sudan indeed ken churian mada ko bali de me ba jana ngatama ka bajo ti jene en tada na chalib liet point minister potkang la petroleum minister ne potkang chala ne jene amada ke international community tin kontin kune liet kune la kwa kel ke jene supportin kwanum kwa le ko jamone charaj mo chaje kwen ko be yiga mo go alon ko de liet me de economic entre which ka South Sudan de jako ba me go te dele la ma jeg na me jena na gorde nyo ya kel ke kwiliet ki petroleum ba lep ka shang badak ka pai kel ron kin daro jen dangro de re which ka paloch ene biat ka mal ban nyo je kel rodien bye bye